Evo nas, u još jednom kvizu na slovo. Možete li pogoditi sve pojmove na slovu Š? Jedan od glavnih ženskih likova i pripovedač zbirke priča 1001 noć. Šeherezada. Palica koja je nošena kroz Jugoslaviju povodom rođendana Josipa Broza Tita. Štafeta. Prezime srpske pevačice, pobednice Eurovizije 2007. Šerifović. Tajni znak, broj ili sistem za skrivanje poruke. Šifra. Ime detektiva koji se pojavljuje kao glavni lik u nizu književnih dela Artura Conana Doylea. Sherlock. Poznata lekovita biljka iz porodice ruža, jedan od najbogatijih izvora vitamina C u prirodi. Šipak. Prezime nemačkog preduzetnika koji je zaslužan za spašavanje više od 1100 Jevreja tokom Holokausta. Schindler. Vrsta podloge na teniskom terenu. Šljaka. Prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa. Štrajk. Prezime jednog od najboljih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije koji je ostvario zapažene uloge u Hollywoodu. Šerbečija. Deo opreme svakog umetnika koji služi kao stabilan oslonac za slikarsko platno tokom rada. Štafelaj. Anafilaktički se odnosi na tešku i brzu alergijsku reakciju. Šov. Vrsta tradicionalne muške zimske kape koja predstavlja deo srpske narodne nošnje. Šubara. Prezime poznatog poljskog pijaniste i kompozitora, predstavnika epohe romantizma. Chopin. 2002. godine bio je prvi dobitnik Oscara za najbolji animirani film. Shrek. Kineski budistički manastir osnovan u 5. veku, poznat po spoju duhovnih učenja i borilačkih veština. Shaolin. Šumovita planinska oblast u jugozapadnoj Nemačkoj, pod kojom izvire druga najduža evropska reka. Schwarzwald. Jedna od najstarijih pastirskih rasa pasa, čije poreklo vodi sa Balkana. Šarplaninac. Prezime katoličkog biskupa, političara i dobrotvora Josipa Juraja. Strossmayer.
piće uz koje se proslavlja Nova godina i razni drugi svečani događaji. Hvala što ste bili uz naš serijal kvizova na slovo. Vidimo se u novim izazovima.